Ninja kornjače, crtani mog, a možda i vašeg detinjstva, i danas ga ocenjujemo. Dobar su, zanimljiv, ali realno sube. TMNT iz 2003. i 7. sezona su po meni drugi najbolji, tako da S. Ninja kornjače iz 2007. su okej, mislim dobar je, ali složit ćemo se da je B. Iz 2012. su najbolje, pa je tu S plus tier, ali pošto on ne postoji, S. TMNT filmovi iz 2014. i 2016. su dobar, mada mi je original bolji, tako da A i B. Ninja kornjače iz 2018. su loš potez da se napravi, jer je Rafaelo vođa i kakav je ono izgled. Toliko su loše da ću njima napraviti poseban video. D. Ostale su još iz 2024. koje nisam pogledao, a razlog pitate se, pa ne da mi se. Iskreno. To je to, to je moja lista. Ako ste mislili da sam negde pogrešio, godno ste se prevarili, jer ovo je tabela koju je originalni TMNT pogledao i častili su me pićem. Tako da nemojte tu više nešto se varate i bacite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa.